Yewe nimba wararebye uburyo igikombe cy'isi cyafunguwe, nta kuntu waba utazi umuhanzikazi Tyla uri gushimisha isi yose ndetse uri kuririmba neza abantu bagatwarwa. Aririmba mu njyana ya pop ndetse n'amapiyano tutayibagiwe. Mu mwaka wa 2002 Johannesburg muri Afurika y'Epfo nibwo Tyla yavutse. Nyuma y'imyaka 24 gusa uyu mwana w'umukobwa yageze ku rubyiniro rwa Grammy. Indirimbo ze zakunzwe n'abatari bake ku rubuga rwa TikTok ndetse na za Instagram. Muri uno mwaka wa 2026 nibwo yaririmbye imbere ya za miliyoni z'abafana mu muhango wo gutangiza igikombe cy'isi. Ese ni ibiki bidasanzwe wamenya kuri uno muhanzi Tyla, ubuzima bwe ndetse naho yavukiye? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe kuva mu bwana bwe kugeza muri aka kanya. Amazina ye nyakuri bamwita Tyla Laurent Sentare. Yavutse ku itariki 30 Mutarama 2002. Avukira Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Nyina yitwa Sherani Sentare naho se akitwa Sherwin Sentare. Tyla kandi afite abavandimwe batatu gusa, akaba ari nabo bamufashije kuzamuka hamwe n'umuryango we. Uyu mwana yakuze akunda kuririmba ndetse no kumva umuziki w'abahanzi bakomeye cyane harimo nka Michael Jackson, Rihanna ndetse na Chris Brown, akaba aribo yafatiragaho icyitegererezo. Tyla kandi yize Deakin High School, muri iryo shuri akaba ariwe wari ukuriye ubuhanzi, ubugeni ndetse n'umuco gakondo wa. 2019 nibwo yasoje amashuri ye yisumbuye maze atangira gufata amashusho atandukanye akayashyira kuri Instagram ndetse na TikTok ari kuririmba. Nibwo Gordon Von Green yabonye impano y'uno mwana w'umukobwa atangira kumufasha bikomeye. Maze mu mwaka wa 2019 nibwo yasohoye indirimbo ye ya mbere ayita Getting Late. Iyi ndirimbo kandi ikaba aribwo yatangiye kumenyekana maze batangira kumenya ko ari umwana w'umunyafurika y'Epfo. 2023 nibwo amateka ye yahindutse aho yasohoye indirimbo yakunzwe n'abatari bakeya akayita Water. Indirimbo aciye impaka ku isi yose ndetse ikundwa n'abatari bakeya kuri TikTok, ikagiraho challenge zirenze amagana. Yinjiye muri Billboard Hot 100, yarebwe inshuro zirenga za miliyari ku mbuga zitandukanye harimo za TikTok, za Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga nka za Facebook. Yamugize umwe mu bahanzi ba Afurika bakomeye cyane kandi bazwi. Tuyirengagije yasohoye n'izindi ndirimbo zitandukanye, aho yasohoye 2024 yasohoye Truth or Dare, Jump ndetse na Art. 2025 asohora indirimbo ebyiri ayita Push to Start ndetse na Breeze. 2026 indi yasohoye yahise Channel, indi ayita She Did It Again. Umwana w'umukobwa ku myaka ya 24 amaze gutwara ibihembo bitandukanye, aho 2024 yatwaye Grammy Award ya Best African Music Performance. Yayitwaye kubera Water, iyo ndirimbo yakunzwe n'abatari bake nk'uko twabibonye haruguru. Byatumye aba umuhanzi wa mbere wo muri Afurika wegukanye iki gihembo. 2025 kandi yatwaye ibihembo bitandukanye, aho yatwaye ibihembo bigera kuri 4, aho yatwaye MTV Video Music Award, agatwara BET Award, agatwara MTV European Music Award ndetse na Billboard Award. 2026 kandi yongeye gutwara Grammy kubera Push to Start, aba umuhanzi wa mbere wegukanye ibihembo ku nshuro ebyiri zikurikiranye. Tyla rero ibintu wamenya bitangaje kuri Tyla nuko yatangiye umuziki we afite imyaka 21, uyu munsi akaba afite imyaka 24. Akunda kwandika indirimbo ze ubwe, indirimbo ze nyinshi niwe uziyandikira, kandi akunda cyane kubyina, uzamubona mu tudance dutandukanye akaraga ikibuno. Abeshi bakunda kumwita Pretty Girl from Joburg. Yabaye umwe mu bahanzikazi bato bo muri Afurika bageze ku rwego mpuzamahanga. Indirimbo ye Water niyo yahinduye ubuzima bwe kugeza na n'uno munsi. Nibwo muri uno mwaka yaje kugaragara ku rubyiniriro rwari kurebwa n'abatari bakeya za miliyari z'abafana mu muhango wo gutangiza igikombe cy'isi, aho Afurika y'Epfo yari igiye guhura na Mexique batangiza igikombe cy'isi ku mugaragaro. Uyu mukobwa yaririmbye indirimbo ye ya South Africa yubahiriza igihugu hamwe na Musasi Youth Choral, aho bataramye bari kumwe n'abahanzi benshi batandukanye, aho muri iki gitaramo haririmbyemo Katy Perry, Future, Rema ndetse na Anita. Aba bahanzi bakaba bari bamwe mu bahanzi bakomeye cyane ku isi. Ibi byatumye abo umwe mu bahanzi ba Afurika bageze ku rubyiniriro runini cyane rw'isi. Ese Tyla wowe waragushimisha? Ese nimba ibi biganiro bigushimisha nkora? Kora comment maze umbwire ibitagenda neza, maze umbwire n'icyo wifuza nzagukoreraho.
ku cyamamare wifuza kugira ngo tujye gukomeza kubana. Kanda sabone ndetse cyangwa se subscribe, ukande like, maze tugumye kuzamura channel yacu dukomeze kumva ibiganiro bitandukanye. Njye ndi Makle Entertainment.